Mora tako, moji generale, mora tako. Stvari više ne stoje kao što su nekada bile. Ako Srbija hoće da učestvuje u novom evropskom poretku, mora učestvovati u njegovom stvaranju. Tako će valjda i taj kolač biti veći. Ma razumem ja vas, gospodine, samo ne znam kako. A kako mogu Hrvati, Rumuni i Bugari da šalju svoje trupe na istočni front? Barem jedan puk, sam ne reći. Ni vod, gospodin Srbija nije u stanju da da. Ne može biološki. A kako mogu Hrvati? Moj gospodine, hrvatski zarobljenika u Nemačkoj možete prebrojati na prstima jedne ruke, a naših je tamo 300.000. Kada bi Rajh pustio Srbe kućama, moglo bi se računati na diviziju. A kako da ne? Ako bi Rajh pustio zarobljene Srbe kućama, mogli bismo računati sa divizijom na istočnom frontu i barem 3 ovdje u šumi. Tomu ispada ono, kako vi sebi kažete, seći uši krpi. Barem jedan puk, Gosenedić. Gospodine, vi znate za srpsko rusofilstvo. Pola puka bi se prvom prilikom predalo. Da, ako bi to bili vaši sigurni, provereni ljudi, vi tačno znate šta ja govorim, Gosenedić, jednostavno ne mogu, ja ne mogu da shvatim vas. Mi Nemci kažemo, pomozi komši da ugasi krov, da ne bi gasio svoj. Kada sutra komunisti budu tu na granici, uostalom, šta se to mene tiče? Ja vam naređenje iz Berlina i tako će biti, a kako će biti, to ćete odlučiti vi, Gosenedić. Stvorite mi puk kako znate, za istočni front, Gosenedić, puk kako znate. I kako si na kraju uspio? Ne znam. Povećane su obaveze u drvu, uglju, cinku, kalaju, bakru, malo sve. Kako to misliš da izvedeš? Ne znam. Ali znam da nijedno srpsko čeljade neće iz rova van Srbije, pogotovo ne tamo na istočni front. Znaš li šta bi radili pijani ruski kozaci ako, ne daj Bože, dođu? Da si samo jednog srpskog vojnika poslao na istočni front. Pa zato sam i pristao na sve. Znaš, Milutine, vraćajući se kući razmišljam, koja je osnovna patriotska dužnost svakog Srbina sada u ovom času? Da preživi, Milutine! Da preživi. Šta ćeš ti, brate? Šta ćeš ti, čovječe? U svakom trenutku ja sam spreman da odgovaram za ono što sam činio. Čak i ako me osude na smrt, neću žaliti. Umirući, bit ću svestan one više pravde koja dolazi sporo, ali koje još niko nije umakao.